Ner malakan yam kana dialo content barwani lingwase me kan Nuer online TV channel anda mandu ni sham ko nyang malya nong roine gwase me ani biya kamal kan Nuer online TV an wale shanka waldich ka paiba dek ron kina dangra wide jan dangra wide dich bana jodan en le rode ki rointin content le rodin ke jan gwase me tam bana kelinkel Kenya makan kono katin kono bukon kalat te loide ke ye ka dobran gurian roine gwasame mi jira mi jidit kache jaw me che link ka kan ya support win kan online TV channel de support de subscribe ka de notification bell de twan ko bilatin content ba no ka verified news ki roine content cha ngajin wo shitwork bi ka chamala lingo gwasame ne jo balen gwasame kimen bukoran palping ka liang de bana lo jo kamatot are wika so Sudan she calling she needi shop ko kudang diok she ka shop ten ka shop wika so Sudan needi ti ka so Sudanese refugees tinjen ka Kenya ka kuma kem needi ti ka needin kontin chi siang ja ka kuma kem gwan mo cha kwen cha jang wokten tele kwen masham ka tele piu to go to masken ka ken chi ka we ka do bashal ka na dapal she kan go ka poeta Eastern Equatorial State Deputy Chairperson of the Relief and Rehabilitation Commission Chajo mo chajalan go na needi ti shika shop kude ka nyo kanetin konin chichop chikala ngo te kaneti chiluba da do gwase da ne jen katen ko do nane kan tikan kanin the shop ko wal da do ka shop dia rai we ka so Sudan kan jel kan ka shoken lo chikan jel ka nakel ke chikan jel ka torbiyeli chikaman dana dong de laro needi ti jel kan ka torbiyeli lo tele ka problem but nyo the jen wodi tele torbiyeli jel ka so chikan chiang chikan jega bach na me dara wo kayya ka do badan en chalat keje jawdo dien banyo ka menwa ka yekel gwase me chalade wonene chi screening exercise to ka civil servant ka changa dioka joka great people administrative area melot ka gwase me wa inene ne dialte content should ken ray fal ka mandana la shuna da tin la ne tin konti la kep ka yo no wa chala do no te ka ghost name to ration to she de me chala ne kir ma yadi ne ka gwase dan kuma SSPDF ki de ni SSPDF dial me kwanye gude shal ka dawa turjong la chief of defense minister che jogo nodi atame ko shibere kuma ka jira mi mumishi cha kwanya la ko de ne gore jeno bi shooting confidential ka ghost name bi ka yek watch ray kuma ka je jo mo cha jalat alo de dawa turjong da shune ne dial atin kontin chalka ghost name ka shune den konen kap ko yo ka shika de ni kene den kontin cha chot let ka shika ditin chere ngai kono jangtung wan la kene ke la kan ka chorech don bi shon mi mo chi ditin bi jala ray ko be jikule make money ki be jikule jagyo kene dial to chalka ka ghost name chala do ne dial ti tin konen shoot kere mo ka shika ditin don chiran ti liu ki ran ti jere kuma ka ki rami mo don cha chon ditin chala do ne gurke jeno ba shoot ken ba ka chotrar entame taje to ka pibor administrative area dor nen kon shalke murleni ki dor jebe wachi kan ladno ne shi 7 members committee to take a kwela deputy chief administrator shi kala do ne shi kan ne dialan kon dong tin shi ka tin take payroll keten kap ko yoken ka shi kan de tin wacha shoot ken cha ka chot jor na me mi chod larino so shala nyime dong bela wo kristen te kokien ka do badan ken ke report ken lat ke je but shala do wo chikene ken ka chot na me agenda na shalat munyon de no me ram mo me te kabyo no won ka kume then ba shoda baje chodra but the fact is this needing content kwa cleaning up kwa jalat needing converting ji corrupt jo so de ka shona de kan kulo wojidi so gweje no nana long na menen wode shona de ka nyok de ka watch ka ne te ko ne lat ka ke de le nong ne ko ke ne te wedo di ande na kule chol de shoot to de ka kule nyok mi chot ke but do bi kana wona laken gweje no be baje mat ka jo da nan chalat gwasme jo bana nyok mi kwen kono gwasme bana racha ka ta dan en chikume Central Equatorial State Chala do Central Equatorial State demand is swift action on Uganda incursion into kajokeji jo bana kwen gwasme jo mo chala netin kontila ji Equatoria borocho palpin kaliangda
Central Equatoria chikala ronene kan gur kan de kum South Sudan de kan kum Uganda men chiwure wika kajokeji no de kan ka jogo no de ka Rodian Watch ajen menen yana me dol me chikana dol ne Kondila Central Equatoria State Cabinet Minister kan shika dol ka do badan en dong de kuma kirma yadit de kan de ne Uganda de kan ka watch re watch ka South Sudan ka je ka kajokeji chukora jen wone ne kajokeji jen agwami momete ke min role sherma ngai kona jen take goli take kafa ke lead iron ore kia kwaktung wan mi role to go long to je ke billion ki million of US dollar no de ka jekten akum Uganda jemnen yana me nakana ka je engu nakana ko en kajokeji point take ngu take kwak antama ko shagu jeno shikir mi yadit ki kuma de nyoko mibide ka mandan shoda lat ci Central Equatoria State Cabinet Ministry ken chiga nyoka modwal kan ano ko bikan kumi men right ke kim yadi bikan ga jogono please take action to the problem madan che chuok men che tuoka kajokeji ka jodan chikanalat bana jamilian gwasamene. The government of Central Equatoria State has reiterated its call on the national government to take a swift action over the recent incursion by the Ugandan People Defense Forces into Kajokeji County. Nyot kanan wo shikan warga chikana gwar kirma yadi ke chika jo chikana topka kirma yadi no de kan neten kontila ji Uganda tin cha Kajokeji cha de keben tema no de kan action de kan ka kwiden action makan ka wo de ka jo ke de ka wo gwad danan tiketin. The appeal was made during an ordinary council of minister meeting chaired by Governor Rabi Mujung Emmanuel on Thursday. Milinkon magwasa mejen gwal dana chiji Equatoria chiga dualton mishiga dualo ko ngai kan man latkana by the way aji Equatoria kaneti ngai mandan latkana so kaneti gwar tila shoni la kana alada George ta amdiga jogono yen mlad yana mo mije ko na me dawrien ngai kan kai ke ken ke kum Uganda ko kan rekon te ka border chere men tama ne rekon te la Nuer te ka border ke kum Ethiopia ngai kan border ren so cha de jeng ni Ethiopia no ya jo kan ngai kan na me mun ngane mun entin kon te ka border so mun te gwada mi men te ji Uganda tin tama ke men cha ka kor ka kum SSPDF no en mun mo mun entin kon te la ji Equatoria. According to the statement issued by the governor office this morning, the acting state minister of information Jacob Aligo Lolado described the 28th July attack on Kangapo to Payam as a violation of South Sudan's sovereignty. Ne titi jo chikana gorgwas me mkwala pilot yemene kenishi kana lado wone ben chala da kuma Uganda ka changa ndang rid badda ka pay baro kana me a violation of South Sudan sovereignty ke bat kene bom and take kuma South Sudan sovereignty a bom dana take kuma na mo ko South Sudan a independent country she country mi don kula gore shop but che shop che je gore di no nike 2011 so mi nyu den wodi mi si kum Uganda she sovereignty of South Sudan che undermine na mo dare comedy dare jenong so che natin kon tila ji Central Equatoria State che kala no gona no de natin kon tin la kuma South Sudan ke kirma yade de kan action de kan kan ko de kan editi de kan ka wuch che kan jo me che kan lat ka do badan en dong de je link je no jo bana jo ko milin kono mo gwasa me do badan en che kirma yadi te ka jo mi chalat mi bana nyoko milin kono kel Key direct new Western Equatoria leader to restore stability. Kirma yadit charamadana la kwerka Western Equatoria men paye kwany ko te ka kwem jidin me paye kwany che jogo no jin noni mal jangna mal jate ka Western Equatoria but be je longo no de Western Equatoria der te ka mal ko gwad mi jan gwad ram ti ko teten I don't know malut kirma yadi de mone and I direct you to restore stability ka Western Equatoria state kadi de SSPDF teten kadi de SPLA teten gwada la wa magatin so beje longan tama ano de kwarji no jinwo non mal wal fonde kirma yadi chamal cheje gor e mala den ku kirela gor no de la de wichin winami so kirma yadi che direction mo cheje tup President Salva Kiir has directed the newly appointed governor and deputy governor of Western Equatoria State to restore stability in the state following a surge
such in violence and resentment. Kiir made the remark during the swearing-in ceremony of Governor James Al-Taib Barapai and his deputy Justin Jose Maron. This according to the statement issued by the office of the president on Thursday evening. The two officials were appointed recently after the position of the governor remained vacant since February following the dismissal of the former governor. Min kon magwasame cikir me yadi ce kwerin ce jakwen de je ngayen medan me chawur shalke Alfred Futuyo me chaje wuj de je ci kon dial medan ci ci kon ngaj Alfred Futuyo jera medan ela governor de je ngay kone me chaje wuj cha gwada chaje fel banga nono terame cha latin so ba Alfred Futuyo be tur be nyoga yekel gwasame Uda me shale Alfred Futuyo ramkel milakwer alajena kwer ka Western Equatoria ka yambio ka gwasedan jen gwasedan me chaja kwanya la kwer ke ticket kuma spelayo shuru alawe kwere wishin winami ka kore me chikil me yadi me sheben gore no be kuma spelayo be jetol no shoje shu joj wuja ja kataram chalat gosde shu Alfred Futuyo choro shu bare which ka yambe shireme chi kon lingane gwad mi chaje de nekten chaje ban mine dore by the way be che longan medane chalat keje ka gwasedan shamshit keneme chaje lat ko ba tindial ko na lat ko rodien ba kan ngach enu ngumle rode so onteme sekir me yadi charamadan en paye kwen ala new leader empire kwanyre wichin winemi chikira darega no jin no nimal re wich ka Western Equatoria cha jo mo cha jalat ko gorjen o de mal derben but mal bende bebeje mes ko ponya kirma yadi kana mal kana je gorno bebere wi ka Sudan ko mi ram non mal by the way checha mal checha jatu wano but ka look de ko bi mal beben shikirma yadi chelok logo je no de mal derben so jo wame de kondial te kamanda ensure lat jo no dien dongor no benwa yekel gwaseme bar kuitu menchal ke kolmanyangjuk senior presidential advisor and national transitional legislative assembly gen chairman right ki kwer gwaseme wudi shalme kolmanyangjuk me bejo de bejo nywa yekel gwaseme uda meni ajara mandan en la senior presidential advisor jen te ka jom chalat neten contentual ke Africa Union a jom jega lonke jom bej jo chalat che jom tes loine ne dial ke je ko jen chenyu de gwan kume men raike Dr. Machar che jen no de Dr. Machar de jelun chireme ngai kone che Dr. Machar che jelle belen Dr. Machar jen rami je ki jen criminal ka jo dan chelat ke je nugi kon dial no men chalat ngude me che der che jelat ko jen che michit kana me che jedelat bana jodan en chalat gwas me bana jelinkel kad men chalat ki men chalar kume mala kume Africa Union gwase dan che Africa Union che ben re wika Sudan keje ban je dil ngadi no na Africa Union kene te alten konti la do kene te lat kamal lat kan mal kam Dr. Machar kene kirm yadit baraina ka jen gwas me chalet che kan shika sai shi kana kan ko tin lat keke kume Sudan ketibe be tana jodan chalat gwas me kan chan je miling bane a senior presidential advisor, Kwalmanyang Juk, has told a visiting African Union, AU Peace and Security Council delegation that the detention of first Vice President Dr. Riek Machar is a criminal matter, not a political one. Chikonjo me chana jenen. Wudi shalka me Kwalmanyang Juk eno belara no netin konti la kumes fela yo ki Ramadan la kweren ijen criminal ma neme chi chuong ki charo de ling do ko la no men chala da mu e der to gorje no te mal mdeben re wika Sudan Kwalmanyang Juk, the chairman of the high level ad hoc committee and national transitional committee, stated that the first vice president is being held on suspicion of a crime. Jen a queer would lad konemene ko la right ke television dum South Sudan jen a queer mudit ka jaram ran to ka transitional government mala queer mala chairman ka senior presidential advisor ka kirma yadit ka jen lat roja me roja jega men wo chole Dr. Macharo jen criminal jen charge yen ka ku politika yan ka je ko jen te dorche jalat Dr. Riek Machar
Kadwo badan en chalat kaje jenu shal kame kol manyang juk ajene all the procedures they are underway. Dwo badan about Dr. Machar balo kaje jene ja da dwo tina dubda lat keke tina ka process. On the issue of Dr. Riek Machar, the first by president, Kolmanyang Juk say that procedures are underway. Kolmanyang Juk said it is not a political detention but a criminal one, and this is normal procedures taken when somebody is under suspicion for a crime. Kolmanyang Juk told the delegation to Africa Union, they kon ko tije ngum chikana lar kam shi wuda me cheme jeg me cheje ko lati mi chikana lar. No, they say nothing. So this civil society group in Juba, tell me chikana lat. En mun yakane tell me chalat. Den tar manyang be tell me chikana lat. Ko lar jen yam den. Gwada dan en right natin. Shikona ngaji no na ja Africa Union, by the way, mishika chuba chika je civil society, but civil society men jikala janene akene gune no biya mal by biya jalat gos da ka biya Dr. Riek Machar biya je deloin. The visiting African Union Peace and Security Council civil society group in Juba urged them to release the SPLMIO leader and all the SPLMIO detainee, including the first by President Dr. Riek Machar. You can no go no be Dr. Machar be ajelin can ne gadialen content rate again. So a statement no go civil society group but do shall me Kolmanyang then take a Riek jene beje laria general kel menye Nuer kashi Nuer yo tuka nek 1991 rami mo mission Nuer yo tuk January yaganak. So then whether can knock di. Look at Dr. Machar, look down and look at Nuer. A day dalo de mal de jala, a belar no gen, mal became implement can we shall parkol, co parkol, chelet ka agenda, mandan and take Dr. Machar. She go no take a mal medeben. And these are the people tin she menchala de kim yadi ticket a condemn. Mena kagare we can answer teram chura keke, nobody, me she took the shake up. She can turu iganen gwada dana naka gaten wanga kake chemical karen yale ma tin na me chukon de parwe dio je kon were. So Kolmanyang Juk den take tet kan were kon yanak. So bu ko dana ler to ko ja kon chak by the way no bu kon to bu kon alar no bu kon gwag bu kon ka rointin chukon to chukon bula this is wrong. Whatever milat kon entama katisha gwarpin tisha document te kon online ngai kon diale. Kolmanyang Juk, one of the people to logo no de malder bere wike South Sudan. For how long kuma espela yo chol kan mala no mala detin ke logo je netin konen kelke kin mayadit. Imagine lat kuma espela yo de na tika mal ka charge no kir charge no jikware. So guyen mo guyen mal be benidi. Mishio be Dr. Riek Machar be berare tijian ka ba mal ba je implement ba peace process ba nyok mutwoko je ko en 2018 peace agreement chaje yar already ajen kula take statement je ga telling yen kame kudi shal kame wudi shal kame ala Kolmanyang nyen kul tegarik di ala konde la da gwasmene. So when we want to do something mede mal de jeno mede na de ga mat gwaskel bana itin kontin lat karik tin yer kan ware bana ka yik ponya wadin okangane. Dr. Riek Machar a peaceful person me gori mal but kwaji le look right now mi keji eno ngumu to kor keje re wiki juba ke 2013 gwaze banor banektin ko on 15 kan 16 December 2013 beri lar do bana kan ware keje ke 2013. What was the reason? Because this is the only thing that they left out during the implementation of the 2018 peace agreement. Chala didn't know first. China right. Let's talk about what start the conflict. What start the civil war. Let's talk a Joykan. All the root causes were clear, crystal clear. Si George along George ke ngai ke and ideal.
ano kir ma yadi dwale jen ke Dr. Machar logeje eno bi Dr. Machar barode chung. That was the problem. Gwade dane cha Dr. Machar me cha je ka vice president me cha Dr. Machar cha de declare no jen be chung la kwer. That was the starting point. Me cha kir ma yadi cha get mad cha lode cha jat cha logo no de Dr. Machar de rode chung cha kir cha look ka dwale ka look de ko bi Dr. Machar barode chung angu jak ke ko badwal ka Dr. Machar ramiran angu dwal ka je dara wo ba position ta je ba jokan but position be cha de kan lora bang. By the way, position kan ka je gwasa dana cha election cha jelat during voting mishi ta gane din wanto gor ka je majin bijin shwa kwer angu dwal ka kin ya dit ka je longo no medara goro ben wel baga naka kwiko ci Dr. Machar cha lar no baro do chung nene je imagine jang ka kala majority mo Nuer ka minority. So sin kir me yadit ka majority re wika so Sudan dio je no tele medeje no dwal cha de dwal, you know, to me ko ngeje gwan wonene sin they are the majority take a right side ko there path. So jome de kir me yadit der je nget ano der yika kwer, you know, but che kir me yadit che je dwal che logan wo ano bela ramimo bi gorno ba compete ke Dr. Machar ka dwale ko bi Dr. Machar ba jenok ki ba je kwan ala kwer enyam re wech ka so Sudan ngai kono no ram kwan ala kwer. By the way, a probability, right? A probability na me shi bulla lungu no ba kwan shi bulla lungu no ramimo ba kwan ko sometime te ti jelti chilad and on the way te charge de no ke banana, you know, to ticketing. So kedi reality mikir me yadi dwale ko be Dr. Machar be ja ala ko barode chuma la kwer. It show that wuri shalka mikir me yadi dwale adwale jen meteno no. So why do you have to fear ke jerami monogano no bi mal bi jatu wano? Why dwal keji? Why do you have to fear? So this should be a question. Can it in contact keji no ne kir me yadit ino melade emogwa riek Machar jaram dana riek Machar der riek de jaram dana kulo gorno daro de chung ala kwer. Why do you guys fear riek Machar? Ngumluge no baro de chung. Why? Ngumluge no bid Dr. Machar baro de chung gaje. Meka yene ti la transparent la talk ke yen fair no gene no ba kumba je waje gwa dio je share Dr. Machar share de look. The reason why you hate Dr. Machar wo yen dwal yen ka nga dwal yen ka Dr. Machar lo gene bi Dr. Machar bro de chung kenya yene no ti Dr. Machar che kom te de kan lora bang ka bom abela ra kanaje de no ba na kon vote keje. So right now jana shaku yara ke me yadi do jana bi jana kwer ka bom ba yarwaje mene rami motel development mitu wide tele mo gwa milade. So pele ramdan de democracy kana development mo gwa der jeno rawika so Sudan ko le yen point de ka do mi mo gwe ku kan wi ku kan le chama je kaja. Dr. Machar is the right person ko der kum so Sudan der je lit. So jo lat ko mo gwa se me biadin ngaji no ne kuma so Sudan ta ma te karaw ajeno bikir me yadit bata danen chamega no bo ka je kana parkol baje kon baje dak ke be Dr. Machar baje alako baje lum baben participate ko en parkol ashan ko ten wena mo anga me bi chon kaje ki election ngam la kwer right now kangani content burudien chung wa these people tin content be campaign be kanalat tin burudien chung ke ten chamok because I believe namdana go kan tama ajang ebul mel ko kir me yadi already she boy ke she fail ka kume tell mo gambella changa kel already his time is done chana jenen already tell a duomi mo be let ke right now. That's no way, that's no option for Kim Yadit. So jo me guri jeno di yana ling ka jen duobi me mishaling jamane kwana lo joka mat kume sa Sudan ke jen gwasa me shirme kona ngach
she can deny the no can correct kuma Israel kata dana de Palestinian de kanungre wika South Sudan je the same self kema yadit michene ka chaka joj chaka nang naka kemne chanwe ga joj ji ko te chaka joj amene jang boka ka refugee camp ajana tama be refugee ne content tela ji Gaza la Palestinian be kanungre wika South Sudan ne ko tinu gwad me chushka ke jirete ne tibi no guardian go du mujira mamo chol rodu no jira magwa ala ne tinanan weekend no gwai kajin gwada madoru jega shigoro bere aleka. So what is your work? Who are you? Jira mamo mishi dora shigoro no bere aleka mbug real dora adi ne kaki bne tibi kono bika doru mi can clean up doru mi can aleka ngode take a tour der gor jeno bnabentin joje dere ke jogo no shechong dora gor na mal. So go kuja mo eno bikin yadit bagoro yo te chama ke te we kaja ko ne dialan kon tin gorga generator kamal eno ko kala joy dor kanoko by election bajalat so jan take a problem jan take a joy point yankin yadit so njire na mo a joy mugor realika agwa so ben dia na ka je long janene en kin yadit nu we benalawo bela kwar ke 2026 tele der la kwar anybody manen body chonga ja kelbo mi cha la kwar tele mi sha mal cha de no la tok de no betar gen nuere naga nuere ga nuere naga ke so mi wa election wa je la du mi sha voting cha la tama dio je rudan dial tele mi donde ko na lat ni ko to gante me cha de tok de tene mal tere wika South Sudan by the way. But ko wude me Michal ke kirma yadi chamal che god. That is the reason why right ko ne shang katin jodo kon la rodi wika South Sudan ngap ko rodi na medinye yanga na meji Uganda maika mona ji Uganda kana gi Uganda na kana so minyo do kir she fit ko bala leader awa wanya dunojen teke bulmel Ramadan ngede longe bulmel ke jan gwasme ko gujano bi bulmel ba gwada bejakan kir take competition kana Dr. Machar guje jano nene che Dr. Machar che bi wan pin kana ne te ko ken chicken game Dr. Machar chicken bulwang but Dr. Machar che gwan game ma jan sha wunno do already chi tangno bo nyur shengde bare jani wuj arel jeka acha guru kwak ba ka kwal acha guru wuj ba je yar ka jano an wuj gur ne ideal ko kir ko jala lok ko jala yar so mi kana me a che chonga kir me yadit gor kono de malder bere wika South Sudan gor kono de ne dial de can enjoy de tik de ndara wakel but kir che jagor and this is one of the saddest thing ever nurai kon ka kuida a very sad news ko kir te kalwang te ka jaw dara mu gwa dara jalat why amudu ala ka jamo angum lokira mono bi mal ben kaje angum nyira Dr. Machar kaje angum mi jaga Dr. Machar ko batere te jen kaje ma adwal ko be Dr. Machar bala ko adwal ko bu Nuer bu ko te ka power bala cholo Nuer kaneden kon tin ci kwarshi le jek ki adwal ko bu Nuer bu ka revenge bu kana lat but I'm sure alam Nuer shi kana ite mala revenge la kana lat Nuer dwal kan ga kudalong along 100% so ci Nuer mi chami je de mi chab ko mi jeng ma dong. So this is one thing mangai ke lonka Nuer o Nuer la jal misi ya kone la ja nyure be moy ke piu mo je ka kwan ka mo je ka kol mo je gwato jitin ka be je kam nyaada ba alo be kwen ci Nuer cha dierten la lingu no ran kot agat kot cha de la rejek but ka jang there's no such thing so Nuer ngai ke nyur dien kana ko ken tiken ka siang ko sheluaj siang mogwa medene ko kien de ka lo de kana jaka gwa kaje one thing man jaka Nuer jene Nuer kam ken ka rodien shagwa chigare nok tele kamat that's the only one thing me very worst thing kan Nuer mo gor kana be kana ya leka we woniam gawde kon tika man Nuer so jawlen kona me kirme yadit ramkel me logo bi malbe ben ray wech kasa Sudan menogone dial buga take refugee camp bakula tere which kajuba karundial kati Dr. Machar tere tijen dio jeno karundial ti ana tigare we kajuba we ko dong ba implementation ba jelat ko kimalka
but 2018 peace agreement ba jere leka but quick on no tike me yadi take a plan me share go no bi mal ba lat keje right now we ka mere benerik jojene na wonna ka kemna ka chala do rob ji de nang de wit de queen kwade je kulalat ko doctor bombom din chalat ke election makan ga ko latel mi shale election number 1 awa ba security arrangement ba je kolat security arrangement o ba ne dial ba ka train ala unified force integration of forces kan dial ba ku lalet akel rewde ba permanent constitution ba je releka permanent constitution abun wona manana ba na kula rakeje without that permanent constitution ke bon wona manana ba gor man cha bunyo dak tele queen kware mi balat bunar kula rakengo tele way out so here is delaying permanent constitution ko ba je complete she cannot draft but still she cannot yagwa me tell me way the kalaro tell budget these are the tactic tin ko kir ko jalugo no bi ko inquire ba jalat keje diodien o ba refugees ba ga nyolo lotre wika so Sudan refugee ma kan lo wika so Sudan ado ba dien mi mo bi mal be ben keje tell mal be ben so ramu mo wona jan kamujo jana re wika so Sudan ke shot ko gurken dakring machara ramu tir ramu mo de na ngot ko mu gor keje ramu chaje de go ramu te keje so ki te keje and gor kon dialo bana palga kwide la to ko ba mal beje nok teram log mal by the way chen gon ter bala ja jugo no shante ka mal chiwe je report but me that's another option me dem adar ben keje and then they kon advocate ka kwide so jo kon kum ke mi yadi den wo please normal a peace agreement a sign keje now re malka which are coach chirumala latke re wika kubo ke green town which are coach so anybody no je no de mal derben but me she came yadi chano je no bina bikariak chirumiji to wala ke bure be so why not there and there the gang so jo me ejana na gore de nywaka yekel so biabi ngaje no wala re wika bure be chi korche tuɔɔk ko kor mo tuɔɔk kam nendin konti la jechen bor kene SSPDF allo chi ne de konti la SSPDF shika jien no shikanu gwada dan en te kajimir lo de kan bile konti kajimir de kan ko dak de kan kwaken de kan la nyingtat no mo chaje lok ane din konti la ngene nwere ajen do dan to kor keje chaje la no chingan we gana yon match no ache te kala mi toktin kajen ben kum SSPDF shu kor chu tuɔɔk ko kan ngan wer kan je kajimir wa chika lo jo ko buru be wana mo shu kan shu tong na match ke bure be dung rol Ethiopia ke joran chalat keje so mi nyodan wo jes lo dien no ke ken gene cha jogo no please diana re ke bure be we kan nasir kan no so tamma to kon kerik dangro to goro bana tido gwa long re kitin diala kon let kon ke menyam kuma spelayo mi wete charan dien chajalun bi kon maj bana jeling mi jendana gu kirmi yadida ko ken me yadit me beten jen ko be wuri shalga me boy me be jalla ta la kwer ngore this is a sad news ci wacce bete kamal e ben point ken me yadit ne ka jikware be ko rudien dwan ma ne ka juba so goydo ken me yadit amala noka a shigoro be wuri shalga me pa wuri shalga me boy me be jalla kwer ka agoro be dakre me char be jiro release and then because all the remaining the requirement netin gorke ka peace implementation 2018 peace agreement then bekan ke implement bi malbaben bine dial bugo cholore we ka juba gwad dana gor mo boten wala jin we jan bi chuwa by the way mal gwaye lo mi mal chebe la ka forget all this thing jeng kan en kona chalat la ka pele we bogaten kona chalat gwantaro but no ke me yadi we ngot ke mu woni am den chebe gwana me so jo me agenda na ngore de nyoka kon kel en wala ashanka waldish kapay badak ron kina dangaraw wide jandangaraw wide dich enda manunu chen ko nyamale no wa ne gwas me kan online TV channel mi jira ma jidit goro no be subscribe ko bi notification bell bi jetwan bana nyogo je kala radien lam netin kona tuog lam ka sheke karun wang changder tiang ene gwas dana sheje je ka jala goro baka la hech karam ja goro no video be jetuk ko bi den kona tuog be kula ngach tande lan ka chotu video ne ko shena goro no bele lamato la chamala tuga ka dongwan ke no bele video ke la tam di la nanga kaye dong bitelo kuje click jala goro men wo bari al ba ka summarize all at one so jo me dare wo kaye ene bi ataka mal ban je kala radien bye bye